di Arab Saudi di pesta. Spesial Kang Yayang Rina, Yayang Singdo Bandung, Kang Sonjaya Singdo Andri TV, Singdo lagu Lintang Raina, Bos Ngenyot, Bos Buda Purbasari, Kang Ari Ayah Cidan, Kang Opamae Estulingga Singdo Badak Lor Kaskarsa. Sampai terjadi kata minum wis gue rapi semoga masih duit lagi antara kita cintane terhadap jalan kamu bosnya. Ingin pernah hubungan batin rasa ketun beli sampai kawin beli sambut kongkon nambah dosa akan diemong moga kunang hubungan kanggo unjungan membuat Kamila Bos Kenyot, kanggo papa panitia Bos Kenyot gede jawar sabar sakit mabaya ilir blok betul Kang Ari Ayah Cida ketuan aja ketuan kakak ngerti nih perasaan wong wadon beli mungkin sampai terjadi orang sanggup cintane dibagi-bagi kanggo Singdo Andri TV Kang Sonjaya Devita sing sabar seneng sing sabar sing baca istighfar yen orang kelakon minggunya mengkobai ketemu ning suarga kanggo Kang Ade pengen pernah hubungan batin rasa ketun beli sampai kawin beli sambut kongkon nambah dosa akan ngeemong obat dengan hubungan kanggo Bapak Mertia Kang Sengenyot Kang Ayah Singdo Raina Yaya Singdo Bandung Yayang Wina Bos Uba Purbasari Kang Ari Ayah Cinta ketuan aja ketuan kakak ngerti perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi orang sanggup cintane dibagi-bagi Bos Kenyot sama Bos Oba Studio silagi mencoba Purbasari sing sabar seneng sing sabar sing kerap baca istighfar yen orang kelakon minggunya mengkobai ketemu ning suarga pengen pernah hubungan batin rasa ketun beli sampai kawin Kang Sonjaya mungkin sampai terjadi Kang Sonjaya antara kita Kang Sonjaya sing gue lintang raina Kang Sonjaya matur kesun Kang Sonjaya sing gue lintang raina sing gue Andri TV aku mau mejuan sedang kesel
pun beli mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Kanggo Kang Sanjaya sing duwe lagu Lintang Raina, sing duwe Antri TV Keding. Sing sabar senok sing sabar, sing maca istighfar, yen orang ngelakon ning dunya mengko bae ketemu ning Jakarta. Pengen pernah hubungan batin, rasa ketunok beli sampai kawin, beli sanggup kagok nambah dosa, kagak diemong boga kenang dukung karma. Matur kasuwun kanggo Kang Sanjaya.